guys. Ngayon guys, ang ating lulutuin ay linarang na bakasi or il, palos, at saka pagi. Pinaglaho ko na siya guys. Pagi at saka palos or bakasi. Ito po yung mga ingredients. Guys, lalagyan na natin yung ating cooking oil. Saka yung ating sibuyas guys, onion. Sunod na natin yung ating garlic. Saute lang natin siya guys. Saute lang natin siya. Yan guys, okay na ating garlic at saka onions. Ilagay na natin ang ating bell pepper at saka yung ating kamatis. Mas madaming kamatis guys, mas masarap yung ating linarang. Yan po yung secret ng linarang. Mas madaming kamatis, mas masarap. Saute lang natin siya guys hanggang sa lumambot yung kamatis. Lagyan na natin siya ng tubig. Konti lang. Lagyan na natin yung ating spring onions. Papakuloyin lang natin siya guys. And guys, nag-add na tayo ng konting patis. Konti lang guys. Tapos add natin yung ating magic sarap. Konti lang yun guys. Tapos yung ating black pepper. Ground black pepper. Tapos no guys, i-add na natin yung ating bakasi or palos at saka yung ating pagi. Add na natin siya guys.
Ayan. Hintayin lang natin siya guys na kumulo. Hintayin lang natin siya guys na kumulo. Tatakpan muna natin guys. Ayan guys. Kumukulo na siya. Add na natin yung ating calamansi juice guys. Pampaasim ng ating linaran. 7 pieces lang po yun. Yan. Tapos takpan po ulit natin. Yan. Nakulo na yung ating linarang guys. Ayan guys, ready na yung ating linarang na palos o bakasi at saka pagi. Serve na natin guys. Luto na guys ang ating linarang na bakasi or palos at saka pagi. Yan, kakain na tayo guys.